Башта татарча аудио яңгырыячак. The English version will follow after. Яңарыш. Зелпе панносы. Батик. Ефәккә бизәк төшерү усулы. Франция. Талия Хафиз. Панно авторы һәм модель. Евгения Платонова. Фотограф. Талия Хафиз һәм Уилл Харрисон. Композиторлар. Михаил Перминов. Тавыш режиссеры. Мария де Франс. Хайдар Зарипов һәм Гөлзилә Касимова. Сүзләр. Француз теленең басымы соң иҗеккә төшә торган бик аһәңле тел булуын күпләр белә. Шундый ук басым тәртибе булган сирәк телләрнең тагын берсе – татар теле. Традицияләрне, телне саклау өчен татар һәм француз телләренең яңгыраш охшашлыгына нигезләнгән ике телле TAFRA проектын ачтым. Композитор Уилл Харрисон белән берлектә язган җырда телләр, гадәтләр, көйләр, шәрык һәм гарәп бергә үрелә. Без Мария де Франсның 12нче гасыр Зелпе поэмасын татар теленә тәрҗемә итеп, симфоник баллада жанрында көйгә салдык. Талия, Франция. April. The panel honeysuckle. Batik, silk embroidery method. France. Talia Hafiz, panel author and model. Evgenia Platonova, photographer. Talia Hafiz and Will Harrison, composers. Mikhail Perminov, sound director. Marie de France, Haidar Zaripov and Gulzila Kasimova, lyrics. Many of us know that French is a melodious language where the stress in every word falls on the last syllable. However, there is another such unique language with the same stress placement system, Tatar. Within the framework of the Tatar Project Hanum, in order to preserve Tatar traditions and language, I decided to start a bilingual project TAFRA, based on the consonants of Tatar and French. Thus, our song Chèvrefeuille, written together with the outstanding composer Will Harrison from the UK, unites languages, traditions, melodies, and stories of East and West. We creatively rethought a love poem by Marie de France, Honeysuckle, written in the 12th century, translated it into Tatar, and rearranged it in the new genre of symphonic ballads. Talia, France.